Sve sam veći i veći. Pozdrav YouTuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Danas ću da uradim jedan novi izazov. Danas ću da uradim izazov sa, kao što vidite ovdje imam ćevape. Ovdje sam ispržio 100 ćevapa. Samo trenutak, ovo je baš velika činija. Ništa, danas ću pokušam da uradim ovaj izazov. Ovdje ima otprilike 10.000 kalorija, malo manje, malo više, tu je negdje otprilike. Tako da ovdje ima baš dosta da se jede, ne znam da li ću da uspijem da pojedem sve ove ćevape. Ništa ljudi, to je bilo to, krećemo. Ovdje imam štopericu, ovdje imam vodu, ovdje sam donio ovu ljutu papriku, pošto volim da jedem ljutu. Tako da to je bilo to, krećemo. Evo ljudi, štoperica, počele vreme. To je bilo to, živeli! Ovo je baš ukusno. Već mi je muka, ne znam koliko sam pojel do sada. Baš mi je muka, ne znam da li ću uspjeti ovo do kraja da pojedem. Ovdje ima još nekih 20-ak valjda, nemam pojma, nisam brojao. Paprika mi pomaže, otvaram ja apetit kad jedem, tako da mi pomaže ovo da bi pojao. Evo ljudi, još ovaj ćevap je ostao, ovo nije bilo uopće lako, 17 minuta snimam, morat ću baš brzo da ubrzam klip,
Paprika mi je dosta pomogla, otvara mi apetit, ovo je ljuta paprika, tako da, ali će mi nos tuli, zato što je baš ljuta. Ništa ljudi, to je to, još ovaj ćevap. Eto ljudi, pojeo sam za 17 i 11, 100 ćevapa, otprilike 10.000 kalorija. Ništa ljudi, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se vam se sviđao. Ako ovaj klip bude imao preko 1000 lajkova, pokušat ću u sljedećem nekom klipu, pokušat ću u sljedećem klipu da napravim najveći sladoled, najveći kornet sladoled, tako da ljudi, lajkujte ovaj klip ako želite za sljedeći klip da snimam najveći kornet sladoled. Tako da to je bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, vidimo se na neki drugi.